bwa nyuma y'abakazora foundation okutandika ihuriro eyo kwera abantu aba Ruhinda South orukura foundation eji ashabira abantu okukwatanisa nabo ahanshonga eji konkito abantu baburiju hanangiriza abachairman C1 achairman zetu tugaruka burungi-bwansi yitu inguteze tuzikore abo kubana ziyamba itwitwe abantu baburiju aba bahereze kwayo ebintu bitari bimwe na bimwe ahamaramizo ebirimo siminti tayirozi n'ebindi aho athakazora orukura foundation eji arya hakwetororishaza kandi ashabira abantu okubasa kukozesa je sente za PDM ninyenda kwehanangiriza abantu abafunire sente za NADZ kandi n'abafunire sente za parish model mutakaza kuzinywa mamarwa mutakaza kuzitera mu cyanisi murebeke ngo zakutungura zakwiha level ya hanse waza omuganda makuru omu district ya Shema abeji bishomero ryabona abashome aharerwa Mujojo primary school abakozereje bigezo bya PROI barukwizera mu idara ryo kubanza bahirwe biconco ebermwe mefarasi abantu tuhereza abana b'imfarasi abo gukora gena za calculator so twenda gusimba umwana Obadia mwami engineer na group yanyu abo kuterana hamwe abantu mukamugarayizinga gusapotinga ishomero erizatu antisema hanga aba rwa Mujojo primary school abo businguzi obutwakiroho abo abana betamusanze sema headmaster abo murumo murungi akwatanisa n'abashomesa omu district eji amashomero ga government gimucire mu kubasa gukora je kandi obwa hatagagara mwitendero primary school mucinga primary school hamwe na rwa Mujojo agariyo nagahimbuka ombyo bwegese n'abashinja mutajyamo mutabasimu nabukwatana mukuzira umwana kutamwe utemera watumwanyo abantu bamumurikisa amana utiburushija wote na urumbuzi ya runarwo utiburushija wotamanya umwana atu watwe turushije randa kwata gasha kwa Sheikh Abdulatif.